Nyuma yo gufatirwa irembo, Vestine Ishimwe yasezeranye mu mategeko no mu diaspora. Ishimwe Vestine uzwi mu itsinda rya Vestine na Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Odrayogo Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu tariki ya 15 Mutarama umwaka wa 2025 mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere tariki ya 6 Mutarama umwaka wa 2025. Abareberera uyu muhanzi bari banzuye ko nta muntu n'umwe wari witabiriye ibyo birori wagombaga gufata amashusho cyangwa se amafoto. Vestine na Dorcas ni abakobwa bavukana bamamaye mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Mu ndirimbo baririmbye harimo indirimbo nyinshi. Nk'urugero baririmbye indirimbo Iriba, baririmba indirimbo Simpagarara, baririmba Adonai, Nema, baririmba Ihema, baririmba Umutaka, baririmbye Ibuye, baririmbye Nzakomora, baririmbye Nahawe Ijambo, baririmba Ku Musaraba, baririmba Sibayari, baririmba Isaha ndetse n'izindi. Vestine na Dorcas ni itsinda rikunzwe cyane mu muziki wa gospel, rikaba rigizwe na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Ni abavandimwe babiri bahuriye mu itsinda riramya rikanahimbaza Imana. Abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana mu myaka y'ubuto bwabo. Gusa uyu munsi Smart Maker ntago turi butinde ku itsinda rya Vestine na Dorcas, ahubwo abankurikiye n'abanyumva mureke duca akaronko kuri Vestine Ishimwe. Ishimwe Vestine Tahisi yavutse tariki ya 2 Gashyantare umwaka wa 2004, akaba aherutse gusoza amashuri ye yisumbuye. Ishimwe Vestine yabonye izuba ku itariki ya 2 Gashyantare umwaka wa 2004. Avuka ku babyeyi babiri ari bo Uzamukunda Elizabeth na Nzeyimana Mazimpaka. Vestine Ishimwe yavukiye mu karere ka Musanze. Vestine Ishimwe avuka mu muryango w'abana 6, abakobwa 4 n'abahungu 2. Uyu Vestine Ishimwe mwene Uzamukunda Elizabeth na Nzeyimana Mazimpaka yakunze kuririmba muri korali Gosheni Musanze. Vestine na Dorcas batangiye kuririmba ku giti cyabo mu mwaka wa 2018. Maze mu mwaka wa 2022 batangira gukorana na Emma Empire y'umunyamakuru Murindahabirene, ari nawe ureberera umuziki w'aba bombi kugeza na n'uyu munsi. Hari kuwa gatandatu tariki ya 24 Ukuboza umwaka wa 2022 nibwo Vestine na Dorcas bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabereye muri Camp Kigali. Ku uyu munsi Vestine na Dorcas bashyigikiwe bikomeye n'abakunzi ba gospel mu Rwanda. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abarimo Apostle Mignone Kabera wanabwirije muri iki gitaramo akanabaha impano ya miliyoni yose y'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe n'icyo gitaramo aba bakobwa bamurikaga album yabo ya mbere yanaguzwe asaga miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bindi byamamare byitabiriye iki gitaramo cy'aba bombi harimo Coach Gael, ni umustar uzwi cyane mu Rwanda, Isimbi Aria nawe arazwi, DJ Philipita, Alex Muyoboke, Miss Muyango Claudine Bamenya, Bishop Prof Fidel Masengo na Rine Gahongayire. Aba ni bamwe mu byamamare byari byitabiriye kumurika album y'aba bombi. Gusa ibyo nabyo reka twe kubitindaho, twitse kuri Vestine Ishimwe. Kuri ubu inkuru iri kuvugwa kuri iri tsinda rya Vestine na Dorcas nuko umwe muri aba ari nawe mukuru Ishimwe Vestine yamaze gusezerana mu murenge n'umukunzi we Odrayogo Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo akaba afite imyaka 42, naho Ishimwe Vestine afite imyaka 22. Aba bombi barushanya imyaka 20 y'ubukure. Nyuma y'uko inkuru yagizwe ibanga igiye hanze, abasore bamwe bo mu Rwanda batangiye kwibaza uburyo abanyamahanga bari kubatwara abakobwa beza. Bamwe bagiye bitsa uti abakobwa b'umutima barabamaze babatwara, tuzarongora abo dukuye he? Ibi ni bimwe mu byibazwa n'abakunzi b'aba bombi ndetse abakunzi b'abakobwa bakomoka mu Rwanda. Ese aba bo bazakuraho abakunzi? Amakuru avuga ko uyu Odrayogo Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ni umusore w'umukire cyane wakunze bikomeye uyu mukobwa, yiyemeza kuzabana nawe akaramata
none ubukwe buratashye. Ikibazo gisigaye kibazwa, ese uyu mwana w'umukobwa ko yakuriye mu ishuri akaba aribwo yari akirangiza segonderi, yamenyanye ate n'uyu munyaburkina Faso? Dore amagambo amwe Vestine ubwe yitangarije: njyewe Vestina Ishimwe nsezeranye mu mategeko n'uyu mugabo. Uyu mugabo naramukunze kandi ni umudiaspora, atunze agatubutse. Tukwibutse ko Vestine Ishimwe yamamaye mu itsinda rya Vestina na Dorcas ry'abakobwa babiri baririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. By'ingenzi wamenya kuri Mutesi Jolly, nyampinga wa 2016 w'u Rwanda. Mutesi Jolly yabonye izuba ku itariki ya 15 Ugushyingo umwaka wa 1996. Avukira mu gihugu cya Uganda. Jolly akaba ari umuhererezi mu muryango we wabo w'abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Mu gihugu cya Uganda niho yize amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza agera mu mwaka wa 5. Mutesi Jolly amashuri y'incuke yayize mu kigo cya Baby Angels Nursery mu gihugu cya Uganda. Amashuri abanza yayize mu kigo cya Hima Primary School kugera mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Nyuma yaho umwaka wa 6 w'amashuri abanza yaje kwiga mu Rwanda i Kigali mu kigo cya Remera Academy. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Mutesi Jolly yakize mu kigo cya Kagarama Secondary School, ni ikigo giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho icyiciro gisoza amashuri yisumbuye Mutesi Jolly yakize mu ishuri rya King David Academy. Mutesi Jolly yiga ku ishuri rya King David Academy yigaga mu ishami rya Health, History, Economy and Literature. Jolly yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015 ndetse agira amanota meza kuko yagize amanota 37 kuri 73 mu ishami rya Health mu kizamini cya leta. Mu mwaka wa 2016 Mutesi Jolly nibwo yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Mu mwaka wa 2016 Mutesi Jolly yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ndetse mu mwaka yabaye umukobwa wa mbere mu mateka y'u Rwanda wari uhagarariye u Rwanda ya Miss Award. Mutesi Jolly nyuma yaho yagiye akora imirimo itandukanye, nkaho mu mwaka wa 2021 yabaye Vice President w'irushanwa rya Miss East Africa. Hirya y'ubuzima bwo kwamamara, Mutesi Jolly ni umukobwa w'inzobe ushinguye, ni ukuvuga muremure. Indeshyo ye apima metero 1 na santimetero 76 z'uburebure. Ni umukobwa utabyibushye, ni umukobwa wihebeye ibijyanye n'igisirikare, kuko urebye mu makipe afana ikipe ya PFC mu Rwanda, ni ikipe y'ingabo z'u Rwanda, ndetse hanze agafana ikipe ya Arsenal. Mutesi Jolly aracyari ingaragu, gusa mu bijyanye n'ubuzima bwiwe mu rukundo, Mutesi Jolly nubwo akiri ingaragu ni umwe mu bakobwa mu Rwanda uvuga ko yagize amahirwe atangaje ndetse amahirwe atagira abandi yo gukundana n'umubiliyoneri mu gihugu cya Tanzania witwa Rugumi Saidi Hamadi. Uyu Rugumi Saidi Hamadi ni umwe mu bakora business zikomeye muri Afurika kuko acuruza intwaro. Ese uyu mukambwe akora iki? Umva aka kantu Jolly ngo bimeze bite? Ari mu bucuruzi bw'imbunda, aya supply n'imbunda muri Kenya, akorana n'Uburusiya, akorana n'Abayisraeli. Ni ufite isoko ry'imbunda ya gisirikare na polisi muri Tanzania. Ni ibintu bihari by the way, na iyo article hari ikintu gihari kuba umukobwa wacu yabonye umubiliyoneri. Ni ikihe kibazo cyaba kibirimo? Aho kuvuga uti Jolly baza ukabitubwira ukatwemerera uyu mugabo ko afite imbaraga, ikibazo cyaba gihari ni. Wakoze cyane we wadutije umwanya wawe ugatangira ikiganiro ndetse ukanagisoza, kandi tugushimiye ko ukomeza ukatugaragariza ko iki kiganiro kigufashije, ukatwandikira comment aho hasi nibura tukabona ko ibyo dukora hari ababikurikira. Kandi niba uri mushya kuri iyi channel ya Smart Maker TV show, wibuke kudukora subscribe ndetse unakore kunzogera kugira ngo nitujya tumara gukora ibiganiro byiza nk'ibi ujye uhita ubona notification mu bambere. Murakoze, reka duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.